Pa bravo, Pero, koliko odgovornosti danas preuzeo Pero, 6. pogodak. Kome dodati, ima Lasković, Lasković se diže i Lasković sprema, Lasković ga sprema tamo gdje je Omejera, nema, 24-23 i sada se zaustavljena ova Jurnjava, Francuska poslije kretanja centra koje nepametno se Balić mogao napraviti i u posljednju smo minuti Hrvatska vodi 24-23, a još imamo tu 41 sekundu, Tiro. Hoće li napraviti neko prekršaj na Karabatić, Dupku, Valčić ga sprečava, 15 sekundi do kraja, još jednom Žil, Karabatić, nije ušla lopta, gradi se tamo svi, lopta je za nas, Hrvatska je u finalu, bez obzira što nije isteklo vrijeme, sad je isteklo vrijeme, prošlo je 30 minuta, velika pobjeda nad divovskom Francuskom, prvak Evrope neće moći braniti naslov, a Hrvatska je u finalu i čekat će ko će pobjediti, Danska ili Njemačka. Ako pobjedi Danska, Hrvatska će biti domaća kvalifikacija.